Che, wè nan ki sa mi bo la kay mwen papa. Vlo deson, bagay tet charge net. Men vlo sa pase deson nan devan ambasade Ameriken bode. Wè? On ti bis ka pase. Vlo. Wè li? Net vlo a. Wè li opsu. Ap gade bagay yo. Vlo deson net la. Bagay la grav bode. Men wè mèm la yo ba anko. Wè men devan wave city. Wè? E di wè, a yon ti nou ba wè wout wè kon mèm, wè li? A gen wout bode. Mwen koube? Wè, bagay yon exagere. Yon kanda? Bagay yon exagere. Blok pas. Está como a frente bloqueado. Está como a frente bloqueado. Ese coche que ça. Bon, m'pa kal pi loin, si n'a regardé en bas, dans zone 64, il y a plusieurs machines qui campent là et il n'y a pas qu'à monter. Donc, c'est sa situation liée. Et la pluie lui-même, il peut fin tomber. N'a regardé maquette point pam. Enfin! Maquette point pam, li né à de l'eau. Donc, c'est comme ça la situation lui-même est présentée pour matin, lundi, dimanche d'abord. Donc, l'eau a débordé de canal ou la rue. Hein. Son nek nan patay la. Bo ka wate fag ya, meti e program nan key nan. Ok? E program. Che, wè nan ki sa mi bo la kay mwen papa. Vlo deson, bagay tet charge net. Men vlo sa pase deson nan devan ambasade Ameriken bode. Wè? On ti bis ka pase. Vlo. Wè li? Net vlo a. Wè li opsu. Ap gade bagay yo. Vlo deson net la. Bagay la grav bode. Men wè mèm la yo ba anko. Wè men devan wave city. Wè? E di wè, a yon ti nou ba wè wout wè kon mèm, wè li? A gen wout bode. Mwen koube? Wè, bagay yon exagere. Yon kanda? Bagay yon exagere. Blok pas. Está como a frente bloqueado. Está como a frente bloqueado.
Lejè kwa ti ki sa? Bon, m'pa kal pi loin, si nan gade an ba, nan zon 64, gen plusieurs machines ki kampe la, e yo pa ka monte. Donc, c'est sa situation liye. Et la vue a li même li poko fin tombe. Nan gade maquette Coin Pam. Enfant! Maquette Coin Pam li neye a de l'eau. Donc, c'est comme ça situation li même li présenté pour matin, lundi, dimanche là-bas. Donc, l'eau a débordé de canal ou la rue. Hein. Ay, susunod na patay ka. Sunog na patay na. Boka wadafanya, ametia bugam na vile. Okay? Bugam.